ansa na odi abo meto meka otun kuru e mpatwan aboso eteta nti oye no asa so minufu na mse o Mr David don me ye no me mpasa o se sa me yele keto ano tu ya me bo me se me ya me bo mi sister mane nti oya na ma ye de mamina no na ma oye de okọ odina semko nti da me wo ho na me se me dware awie me ra inside the atawu ne bo me mu me hu se wa bie pon aba inside wa ma go ma dware abadem wa ma go tawu nso ne bo me mu ana mete wo ana mza na adazwa Mr David o ya de wa hanum se o se nya hwe nti me ne ni di apele na o foso ya no ne me dai Sata na sister de no ni fie. E pa cho no kwa adwuma. Okwa adwuma. Mpacho. Ti abasa na mi sunsa na mka chen say me bo mi sister mane. E no ko first ka. Na de be ye say me nkwan ma bona mane na se chinchina me bona mane. E na pie no ko ye. Ti mi sister be fie no busan say ako so fa ya de na wusu. Ana say obusan so yare na nam se me nyare. E na o se ade. Ana m say enye bibi ana so be sa akokọ no ngo ana. Ana m si David menko ti mi sister na na chese wodi watu adwuma mu satam no nya fa no tu adwuma mu okay ti mi sister na klo me a ana mi kam utimi ka asem ne kire no men ti mi anka nche sa hye me so nti adwane kra mi ni bi wo fie o ma adwane a mi ni menya hwe nti be 2 months no ti me to ma ya basa mani su bre me ho ya me basa nti na Mr David ko adwuma no bebu sam say so far adai ana se me to wan mani su bre mo yan basa e no so yare na nam se mi minim de ye me na de me call hospital nti ye call ye no doctor ni ko free me no ka chan say me ho adane hey this is SOMPA 93.1 FM. Wutie ohinini adazwa wadiabom ko David This is SOMPA 93.1 FM. Meba ohwegun kose hey na me si mema maba kola no hey ede na ebinu ma mu sei wo yiri nu aketwa wa fe hu de awo ma me na yin sei na meba mami da no obe usano na ede mami pacho tena minye bi na minim na wo ye virgin me pacho This is SOMPA 93.1 what FM. sister die ma to die David we ye bad pa I'll tell you in court. Ena what doctor ne say wonyam me pacho asem aba nti yes ano ana ye baaye e be fie ena se mi nkoyi ngu na se nya de a metimi aye da yi nse na to agu mi sister ne to yo bi a me do ne pen asem tuba wo ana me ka chen se mintimi ma mi sister so awale enya dai engu ana mi bufu ye na se sade am de baba hanum se mi baba be abedwane abeto am na de mo wo no ma ka kire me na yesa na nini adazwa te se a utu wonyam me ba try wo ye tia da usisim hey akani akaba na meba mami dano no oko ranzo sai oh mami ba ko pe owo woto wa wadi wo mu ba ko pe na so onyam ntama papa wa ranzo pe no anyam mpa try na eba sa no bravo This is SOMPA 93.1 sister FM. no abona mane wantimi anka nkire no wo so nka nkire wo mpa sister try da bi se mi sister ni bu no ntimi nsta ya ana wo ka won jinni obeka se entisa te se wanya bosome sen 2 months a doctor confirm mpa try hey ma mele dia na ebe wiase ebra yesu bra na day wo me fe pra ko na yanyina ebe ko dwane ebe to obi ade a yentu obi de ade yensu ntai yanyina fe ahunyimu hey obi abayo afefe o ma meti ase mpa try wa ba o ma me amane mpa try da bi oti a office ebe ha no ebe ha ne pa ya no ama one so kakra be ha no mpa try enti ufra kra wo ba sei no o sister ni se wo ba ha oh dabi oni man kan chere no o ba kono ho dabi mi bufu ya no me ka chere Mr David said one me ye no no wa ye no
Meko me de ne beko a TV station me pa twan SOMPA so and was it dey enti ono kra no aye basa no oni anase onim se wo be onim se meye sa na ye bae wanya kukuduro mom na kofi o wanya sen a otumi aye osa me kofi me nya afe enti se na me wo nyina na o monitaw me pa twan o hwehwe me style me ti fate o fa ha no o hwe o ye se ano ye enu na ma ba Tie ohinini. anana o so ntade hyemu na enye me ba kwala amaba munyi wo so hyehyɛ ate atunumu dresses atunumu ne namufie wana ma me pa cho da bi uyi you srem pa cho da ana ka se ko yi ade o fridge ma na ayeda ko fi oto afigiri oto de kyerem me pa cho da bi ono kra won ti fie enwumra onya off no pa cho enti akono ba ko ani pentumi nhye ne ho so no hwede akofa ba wo yire a woni na wo mie kwala mamu mienu akọ 3 years aketo aka ho wasan ne keto ne unu aketo anso anyinsen mi kire se edi akono nko a enti se maame wasem yakwa kwasi ala ntatwene uko yinyinse egu akokum nipa uko wo nso akosa awade enti mi se no mi kura no mi hu asem no ne ka no ye wo sister ti asem ya se no obefa no be ha ne pa ana wo yakrabone so fa ya wo so yakrabone me pa cho da bi o sanka bai what is said yanka onye virgin a wo mfa be na wo mfa be mada ena waye osa no on say so fa ya ni ade bi wo ho ani pa ya wotimi se wo ye wieye wanu ne ho nti betumi kra kase bi a esan wo sister kunu no ye esa no sana mo ofio no ni tibia ni atsede no no tene asetran This is SOMPA 93.1 FM. no wa change no aya style bi tinu wanu ne ho pa cho ha ti ebe ka se bia bibia na kono no bone no wantimi anhye ne ho so anan do ntimi nchire pa cho da bi omo akola omo ne ti wo uko fi omo akola omo ne ti wo da bi ne ma no na wo pa cho ti se fi o na wo ye fi wade yo pa cho ha oh na wo sister no e da adwuma oh Mrs. Stane de oh sorry we bie ono ani container kese into osole pe no okulum no kwa na bla ne so kọ na adwuma ti anwumre na che so o ma ba omo nyina ba bi hia na ese wo no na wo be ye fi aduan no be bibia na gondo ontwe kura na start adwuma yiye wo ama wansua wa adwuma before asemu ye di no nyeze sa ojeje anotin if any popo bimbrim abobia we libya kase e be kase yi e kalip na zip the wonye kalip we dey we tali This is SOMPA 93.1 FM. tali no na no ase kire se o je tali ni yade a ye mfa ma no wakowi no wakofa nti tali bra na menyo ewurade Yesu Kristo beba da suomu o ya temu ya taya ya shelen wallahi Allah habibi kasiye pa enti sesia se ye frebra no e bom pa so obegene fom so atum so metoto ayampe mema bisa na we be kan wo be ka so obedi nan wo evidence bibi a kire se de wo kan ye no because se ne yin se de be twan se obedi achinya da achinde ne ne besi no ka se sese no wo no be wo me pa cho mintimi Mrs. Stane me don me penase mintimi na dia ba ide se bi a wotin so a ono so be ka se bi a wo yakrabo ni na onka hwe e be ha ne de nti me pa cho me de ba ha no se se ye mo adwenkyere me pa cho mo nyana mo frebra na maye ne emi se champion mo fre champion kwa champion maye ne o na asem no ajemin pa enyi sen abam eye mpo na bibia mamu a enu gina abije mo fre champion maye why was one men kasa This is SOMPA 93.1 FM. Tie sofu mame premai ohini adazo obieti o fa so se once onena no wanye bi say ba fa me kas me ka kire me Mrs. Stane na wosulo ti ye nyano hello Hello. Hello. Hello.
Saudi de say. On eka say. But I. Eje champo. Money adwuma o. O adwuma da se. Na ababa wa fefe bi aba manim ha yi. O se ye friend watch Sofia na wo yere ketua no no eye. What for Sofia you meeting? Na odi asem bi abedan me wo Kumase a. O se me se obef o yiri chesa asem no kura bro me so. O yiri nua ketua mo ne nete no wawe no eye no kore. Ama nyinsa kura piem. Na Kumase won oba oda ben. Trese ya hwehwe na you na trese Kumase no abedu. Anya no Kumase a wabedu asem. Na me pato woni wan. Asem mi busa no se. Akura ne se woni no ada. Nyinsa kura piem eye no kore papa. Like woni wan. Ya frame wo hini ni me ya adwuma SOMPA TV so. Asembe kre. Kraje. Mama too. Hello. Which one way? Ya frame so for mama me ya adwuma SOMPA TV so. Asemo a me busa wo no. Wo yiri nua ketu atemani mo so ne no wada. Wo se wa yira no mawewe no so wa yira o so wonyira yo. Asem no me pa wo chew. Na na champon no kura bi wom. Hello, metonka. Esi asem na akola no ye o kan o se nyinsa kura piem. Na me busa se no kura bi wom ana. Mami, no kura wom. Kura wom sasai. Wo gumeni ma se papa. Kura yira me. Champo. What dey atoso? I be je mon san frɛ no maye. Mon san frɛ no maye. Wo se akra na gura ni mu ase papa. Hwɛ dia wa kyerɛ. Wo wa ya mumu ya dia nti sei. Wa peke. So abaju sei wo de be ha ya adwuma mu ha. Mon frɛ no maye. Mamele. Wa peke yo. Nana Champo. Hello, mami. Me say akwala ne se woni nada. Wo se ye no kore se woni ne dai. Adan mama mra no no ana. Na ono edi ankomo na menini bi ya nti wa sole ya wogu mani mu asi. Na wani mu guase be ne wo makora no wo se woni nada. Wo so se woni nada na nani mu guase na ne de wo he. Mami, ti asem ne se ni sister enemy na. Ne sister no ne won na. Na Mami na yam from so. Mami, odi asem odi ne na yam from so. Dabi china wa sa champon. Wo se wo yere ne won na enti akora no na won ne beda tika no ana. Dabi, from so na bai. From so na bai. Nti odi meba me yisho wa kira kwan. Abi china wa nsam na bi so yisho wa kira kwan. Ada na mu ya mumu ya sa na kwala na ka mo ne ko hospital ho no a ye ka se wonyam no de na aka ye. Mami, se nka ni sister ne tria enungu ase betumi nti na nka mpesi oyi nti de mu betumi amomo ame. Emu a se me no na me betu anyinsen ya na kwa be so ne ye fa ye bo awo no. Odi me nyako bi mefre wa ekire why? Dabi china so. Wo so be fra me ekire sesai. Champo. Hello, wasandi atoso. Mon san frɛ no Ghana e so so nsɛm hu bia so. Adai. Mon frɛ no mayai. Abi je frɛ no mayai. We ya mo na ye rape. Rape pa. Ye madrof to for be. Yanko ehimpo. Hello. Nana Champo. Mami. Na me say mo call hospital ho no. Na doctor ka se wonyem no. Watimi abo yira mane. Mami, na me say odi asemu. Ni ncha bibia so. Ni ameba
message show chira kwan de bia wo bia me fa ka every time na maba ni atana ni atapa mpese me yere best mpese best na wa odi ni treo bi me pa cho di akono nko a ana eye de ebei ala babu na oso won be ma da na bai wa no boa no correct won fa be ma da baby na oso yere ne won na no na ada na won kwa bonten mami odi entina me babu ni odi na treo na ada na asa wote ba bia da wakote treo de akono nko me pese woni me di nkomo sa na usuba ate ana bon mami wo yere usu ma woni wona bosumi se ni one wona ye bosumi mi ensani bosumi mi ensa pe no da be na usu be ba no wada woroma na kasa kura me wira ho me kasa wada woroma ejuada ya obeba ejuada ya meba obeba office meba na o hin o kumase infa odi eya no mo send me location me from meba producer no obekasa mate no usui mami atomeso asumu idi me yende oh esa wo hwa mo aye ketua bi yo akola na aye mobo pa se ye kase ye frɛ sister bonamane asen hawo ye pese ansa na bra ne beba mande no ye de asem to sister nim ana hawo ay asemu ba se ne adru di ese wote na ye ne no ne ba uku ani kunu nyina atrase ne hu kwan a ye de be fa so ye gi wo sister na dwenkyere kire se bi obeka se ye ma ne ngo ho ana ye ntumu a okay sab ni kuna na dia tumu na wie ne de ye bo ote an hawo dabi o ma me wanyini se bi ote asem se on se pani bi wo pressure ne ade enko ha no wanyini bo wanyini sa tu ma me so hwe na e ka kire ne ha no no ni problem no